ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯆꯥꯎꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯛ ꯄꯨꯝꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯔꯥꯝ ꯄꯦꯔꯦꯜ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯒꯗꯧꯔꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ NH2ꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ MLA ꯅꯨꯔꯨꯜ ꯍꯥꯁꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯇ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯕꯣꯇꯜꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯣꯌꯦꯜ ꯔꯥꯏꯗꯔꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯥꯔꯒꯦ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯝꯖꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯆꯥꯎ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯕ ꯍꯩꯉꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯕꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯃꯊꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯈꯤꯕ ꯏꯆꯥꯎꯅꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯆꯥꯎ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯛ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯊꯥꯏ ꯕꯦꯔꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯖꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯛꯋꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯑꯣꯖꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯟꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯊꯔꯛꯄ ꯏꯆꯨꯝꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯨꯝꯍꯟꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯇꯔ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ WRD ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯃꯍꯥꯛꯅ IFC ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯦ ꯊꯥꯗ ꯂꯥꯛꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯌꯥꯌꯦꯛꯇꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯒꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯗꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2017-18 ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯒꯤꯅꯤ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯒꯤनि haina lupa crore 150 ꯂꯧꯊꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯁꯤꯇꯤ ꯖल जीवन मिशन चिंबा सेंटर लेंगाकी स्कीम कयादगी यामनबा सेंफम कयासु लौथखिबगी पावलै अदुमोइना महारिबा सेलसिंग असि कदाइदा कमदौना सिजनखि हाबदुदि मियामदा खंहंदना थमलि हाइखि असुमना लौथखिबा अचोबा सेंफम कयासि मरम चाना सिजनदुना चही अमगी नोंजुथा ममांगदा तुरल खोंगनु टेंगबा रिटेनिंग वाल चनबना चिंबा थबकसिंग निंगथिना तौबिरबदी असिगुंबा खुसेमगि ओइबा इसाव असि थोकलम लोइदौबनी हौजिक फ्री मॉनसून ताकिबा नोंग खरा असिना इसाव थोहनख्रे हाइदुनासु मतुंग अमु थोकलक्लोइ हाइनिंगाइ लेइते सही असिगी नोंजु था लाकपा मतमदसु इसाव असि सोइदना अमुकसु थोलकनी हंदकी फ्री मॉनसून फावबा असुक्थिना सोअलबा असिनदि लाकदोरिबा नोंजु थाददि करी फिबम ओइरकदबनो खलुबदा नुंगनांबा फावि हाइनसु महांगना मखा ताखि
नोंग लेप्तन सूबदगी था सिगे अमदा नागालैंड की खेसामादा सिंह खाइबदा लंबी फाउनदना लेरिबा नेशनल हाईवे नंबर 2 इम्फाल दिमापुर लंबी असी लैंड कंपेंसेशन के यानबा अमा हेक पुरकपगा निमित 10 की मनुंगदा सेमजिलगनी हाइना नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL के माइकेदगी थाजब पिरकले हाइना ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी M अनिलना फोंदोरकली इम्फाल की MJ एवेन्यू दलैबा यूनियन असिगी ऑफिस ता ngarang पाउमिसिंग उनबदा M अनिलना हाई ऑल मणिपुर रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स एंड मोटर वर्कर्स यूनियन सरफेस ट्रांसपोर्ट हिल एरिया ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन अमदी सेनापति डिस्ट्रिक्ट ड्राइवर्स वेलफेयर यूनियन के टीम अमना फेसमा विलेज काउंसिल के चेयरमैन ग उन्नदुना लैंड कंपेंसेशन लैंगाना पीगतुरिबसिगी मतांगदसु वारी सानखी काउंसिल असिगी चेयरमैन की माइकीदगिसु हौजिक लेरिबा लैंड कंपेंसेशन की वाफम असी हेक यानबा अमा पुरकपगा NS2 की लंबी सेमी थबक असी हौरगनी हाइबगी थाजबा थमलकपा लैरे मसिदा नतना यूनियन की टीम असना NHIDCL के कोहिमा रीजनल ऑफिस के एजुकेटिव डायरेक्टर प्रोजेक्ट RP सिंगसु उनरुरे एजुकेटिव डायरेक्टर सिनसु ngasi phawi manungda village council ga lambi semba hongnabagidamak land compensation gi yanaba ama puraknaba kana honari hairakhi yanaba hek purakpaga numit 10 phawi manungda lambi tattuna leiba si samsinaba athubada thabak paikhanaba pandam thamli hainasu thajaba pirakle haire Nagaland की फेसमा लंबी तत्पदगी मफम अदुगी अकोइबदा गाड़ी चनीरोम हौजिकसु पंदना लैरी मफम अदुदा हक्थेंगना चलुबा यूनियन अहुम की टीम मसिना लंबी तत्पदगी अवाबा मायोकनरिबा ड्राइवर सिंदा साना थंगनबा याउना मथौ ताबा पोलमसिंग यंथोकलंबसु लैरे मसिदनतना ड्राइवर सिंग असिगिदमक अना ए की मथौ ताबा हिदाक लांथकसिंगसु यूनियन पीगनी था असिगी तरेतम फम अदुदा मेडिकल कैम्पसु पांगथोकलगनी हाइरे इसाउन सोहलबा खेतुगाव की मियामदा रिलीफ मटेरियल सिंह MLA शेख नुरुल हसन की माइकेदगी फंगनबगी थबक थरम सिंह कना जथरी लमदम असिदा मियोय खरने इचाउगी खुदोंग चाबा लौरगा पॉलिटिक्स तौबिगनु हाइना खेतुगाव एसी के MLA नुरुल हसन फोंदोखरे तांकक नाइना लेप लैतना इचाउन सोहलबा मियामदा अमदी इसाउसना मरम ओइरगा रिलीफ कैंपता लैरिबसिंगदा MLA शेख नुरुल हसन की माइकेदगी लेप लैतना तेंबांग पोलम सिंह पीबा खुदोंग थिबा याबा उफम सिंह लैरिबसिंग लौथोकपा अमदी इसाव असना मरम ओइरगा नमथखरबा तुरेल लौनोंबान सिंहदा लेबाक हाप्तुना मेनबना सिंहबा कना जथरी तेंबांग पोलम सिंह पीबा सिग मरी लेनना MLA शेख नुरुल हसन हाइखी लमदम असिदा मियोय खरना इसाव असिगी खुदोंग चाबा लौरगा पॉलिटिक्स तौबा मानबा मोंगदा थबक सथरकलिबसि लाइबक थीबनी मसि तौबिगनु अवाबा तारबा मियोय सिंहदा नमजबा मतेंग तौदुना महौसागी पुनसिरोलदा हंजिलकनबा कना होनमिनसे तेंबांग पोलम सिंह असी तांकक नाइना क्लब सिंगी मिहुत सिंह खुसमनरगा मियामदा योहनबा होनबनी वालहरिबा फम सिंह सोथोबदा योहनदुना अवाबा सिदगी खरदंग ओइरबसु कोकनबा होनगनी चाउसना मरम ओइरगा युम कै टेकपा ताउथखिबना चिंगबा तौखिबा इमुंग सिंगदमक अमदी सिंह थुमजिनदुना लैरिबा फम सिंह असिदसु इसिंग हंथाबगा सर्वे तौदुना लौना युम सावी थबक पाइखलगनी हाइनासु फोंदोखि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम मरी लेना सही असिगी ओइना थमलिबा टीम पुटिंग एन इनटू प्लास्टिक पोल्यूशन हाइबा असिगी पांडम दैथा यूथ क्लब अमसुंग इथाई नुपी मचा एसोसिएशन पुना खुसमनदुना इंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन ग्लोबली हाइबा टीम की मखादा ngara इथाई वेरेस द पंदुना लेबा प्लास्टिक बोतल सिंग अमसुंग अतै प्लास्टिक की पोलम सिंग सेंगदोकपा होख्रे प्लास्टिक की पोलम सिंग सेंगदोकपा से मरी लेना इथाई यूथ क्लब की सेक्रेटरी निंगथौजम मंगिजाउन हाई हौजिक ओइरिबे सिंग इसाउ असिना मणिपुर की मरु ओइबा तुरेल कियादगी पुथरकलिबा प्लास्टिक की बोतल सिंग अमसुंग प्लास्टिक की पोलम सिंग असिना हाना ममांगदा मुक्ता उखिजुबा मौंगदा इथाई वेरेस्ता पंदुना लेरकपना मणिपुर की तुरेल की सेल असि तपथहले लोइनना प्लास्टिक की पोलम सिंग असिना इथाई वेरेस्ता की सेंथखिबा तारबसु
तुरेल असिगी मरिलदा पंदुना लेहोबा नत्रगा समुद्र इपाकता ताख्रबसु इन्वायरमेंट असिदा अशोकप कया लाकदौरी अदुना हौजी थाई वेरेस्टा पंदुना लेरिबा प्लास्टिक की पोलमसिंग असी सेंगदोकनबगी खोंथांग असी लौखलकपनी हौजिक पंदुना लेरिबा प्लास्टिक की बोतल अमसुंग अतै पोलमसिंग असी असुकी मतिक यामख्रे ngasi khaktada loina sengdokpadi ngamloi aduna makha tana sathakigani miyamnasu plastic ki bottle amasung plastic ki polamsing asi seasonable orba matung recycle tongna bom sana thambiu lambi da turel da lamthopi ganu haina su appeal toragli nakala da hauji thai virus ki upstream amasung downstream ani asi chap manaba level da leire hai Stern Lily Private Limited na puthokpa packaged drinking water company asigi dealer oripa Pukrambam Ronit amadi Nandita gi kuthangda ising isaw gi ob mayok naduna relief camp sig delaiba miyamda tengbang khre Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi lusing basing na New Delhi gi Indira Babal da All India Congress Committee gi President Malik Arjun Kharge Lok Sabha ki opposition leader Rahul Gandhi ga puna unaduna wari sanakre agency de ki phangwa paw asna hai unaba sida Manipur ki Congress ki MP Angom Sabimol akoizam AICC ki General Secretary KC Benugopal su saru yakhi AICC na makhoi ki official X account da thagalakpa post amagi matung ina Congress ki President Kharge na Rahul Gandhi amadi General Secretary Organization KC Benugopal yauna Manipur ki Congress ki lusing basing unaduna Manipur da tholiba tongan ba thaudok wathok singi matang da khanakhi hairi Royal Riders Manipur na sinduna tha amachup na satharakpa environmental campaign lusinbagi thorom ngarang Maitai Langol da leba club asig office complex ta pangthokre lusinbagi thorom da Royal Riders Manipur ki President RK Tombisna Wildlife and Heritage Society ki founder Marangthem Loya amasung Phal Free Press ki editor elang Irengbam Arulna athoibu mithunglen sing oina saruyakhi taramari suba mahusa ima ningsing tha haina mingthonduna satharakhiba World Environment Day gi numit kamari leinaba thoram asida manamathum kya marumsu yenthokhi haiba manamathum sing asi mamangda pangthokhiba sport painting competition gi magok mathang takraba singda yenthokpani haire Kaksing Police Station gi manung sana laiba mantak khul Kaksing mantak tagi Pokminaba mabung masal yauna angang ahum pukri da tasinduna sire thaudo asingara ayu pung 10 makhairom tarakpada thokibani haire laibak thiba thaudo asida lekhidroba angang sing asi mantak khunaudagi S khupnai thangi machanupa S Samlem thang kom sahi mapan amasung mahaki masal nupi S Jenia kom sahi manga amasung makhoi anigi mapa ka hek pokminaba manau nupa S Khumnailen kom gi machanupa S Mosimsan kom sahi mangani makhoi gi khulga sunaknaba Kaksing Wari Panjau Patlum dalaiba mafam amada SSB leramba aduga haujina mi amata leinadraba mafam adugi campus manung dalaiba pukri amata taduna lerambani angang amana laurakpadagi manak adwaida thabak suduna leramba mioi kharna angang sing adu lokhatlaga Jival Hostel Kaksingda laikanana bukhatki adumakpo laikanaba kamdana laikidabani asibaksang ahumak imumang mioi singna loksinduna aroiba mathawmang pangthokre haire Manipur da numit mangani rom nong leptana sukhibana maram oiraga thokiba ising isaw asigi fibam hauzik khara makhai safarak labasu isaw asna thoalamba waba singdi miyam kham thengna mayoknari nong leptana sukhiba sna maram oiraga Imphal Turel Iril Turel Nambul Turel amadi Kongba Turel na chingba Imphal fauduna seliba maru oiba Turel singi imai wangkhalakpa amadi Imphal East District ke mafam kyada kaikibana maram oiraga thokiba isaw asigi Saitheng district asigi miyamna ngasisu angapko phangna mayoknari ising ka hena thumjin khiba haingang e sigi manung sana leiba thongnai jam mongjam maiba khulna chingba khul singi miyoi sing relief camp ta sangjafum lautuna leinari masida sunatana Kurai Assembly Constituency ke oina su Kurai Haikru Makhong Kongpal top na chingbang fam singi
ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ इसिंग इसाव मायोकनरबा मफमसिंगदा रिलीफ कैंपता कोइना चतुना यंगसिलुबा मतमदा थकना सानबगी ओइनदी डीसीगी माइकेदगी मतेंग पांगरकपा अमदी मरी लेनबा एमएलए अमसोंग मियामना मतेंग पांगनरकपना मरम ओइरगा थोइना अवाबा लेहौद्री अदुम ओइनमक इसाव मायोकनदुना लेरिबा मियोयसिंग अदु ममांग सहिदा थोखिबा इसावसिंग अदुसु अदुमक मायोकनखिबा मियोयसिंगना अयाम्बा ओइरी लोइनना ममांग सही चाव अदुगा मरी लेनना लेंगाना पीखिबा लुपा लिसिंग तरागी कैंपेसेशन अदु फावबा फंग्रिङैदा अनोबा इचाव अममुक मायोकनरकपसिदा हेन्ना नुंगाइतबसु फोंदोकनरकली। स्टेट लेंगा की मरी लेनबा पाउसिंग बोयकॉट तौबी खोंसंग मखा ताना सिथखिगनी हाइना ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन अमजू अमसुंग एडिटर गिल्स मणिपुर EJM ना पुनः थादोरकपा चेरोल अमना खंगहलगली। अमजूगी प्रेसिडेंट असेम भक्ता अमसुंग EJM की प्रेसिडेंट खोगेंद्र खोमद्रामना पुनः थादोरकपा चेरोल अमना हाई ग्वाल ताबिदा थोकिबा थौदो अदुगा मरी लेनना लेंगाक अमदी सेंट्रल फोर्सिंगा मरी लेनबा ई पाउसिंग बोयकॉट तौबी खोंसंग संगसिलिबा सिगी मतांगदा मिफम अमा ngarang nuthil pung ani tabu matamda pangthokre loinana wathok asiga mari leinana semkiba inquiry committee gi report numit 15 ni gi manungda pikhalakani haina haukiba me kunmathoi da thakiba matam adasu ngak pangamdre madugi mawta tha asigi ahum dalinga ki maike degi MST gi bus aduda tongluba amjugi member sing statement launana ba tha asigi tarik ke yu pung 13 ta matamda lakadabani haina khangalakre haire। हौखिबा मे कुंतरेतगी लेप्तना सुखिबा नोंगना तंपाकी मरुइबा तुरेल सिंगी इमाई वांखलकपदगी सिंग इसावगी वाबा मायोकना खिबसिंगदा मथौ ताबा तेंबांग पोलमसिंग अथुबा मतमदा फंगनगदबनी हाइना मणिपुर लोंगमी लुपना फोंदोरले। लुप असिगी सेक्रेटरीना थादोरकपा चिरोल अमना हाई लेप्तना सुरखिबा नोंगना तंपाकी मरुइबा तुरेल सिंगी पाथोरकपा अमदी तुरेलगी तोलबान कायरकपदगी जेंथरकपा इसिंगना युम लिसिंग कुंथ्रारोम थुमजिनखिबा युम कुन मंगारोमना इरेना सेंथदुना मंगहनखिबा अमसुंग मियोय लिसिंग कुंथ्रा मंगारोम साफगदबा मफमदा सैदांग फमलुंगनखिबा लोइनना कैथेलदा थादोकपा यारबा मही मरोंग मखल क्या मंगहनखिबदु ब्यूरोक्रेट ऑफिसर सिंगना थोअनबा खुसेमगी सिंग इसाउनी हाइना मणिपुर लोंगमी लुपना लौदबा ngamde हाइरी। इंडियन मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट चलिबा जून अमदा केरला दा योरकदबा कुमगी नोंग ngangkhana me kuntareta yorolagani haina me 18 da khanganbata natana me kundagi kha bharat ki state sing yauna awang pok lamdang ki state sing da parap tawbadagi mayai oirap nungsit yawba nong sugani haina miyam da section wa khanghanki me kunma pan ge thengmada tural ayambagi imai khudong thiba thak hengkalakpada dolai thabi dam imphal village segmai village amasung ithai village ki gate sing matam sana hangki dabana मफम क्यादा तुरेल की तोरबान कायरकपदगी जून अनि फावदा युम लिसिंग यांखैगा मंगारोम इसिंग थुमजिनखि लोइनना मियोय लाख अमा मखाइरोम तोंगा तोंगानबा रिलीफ कैंपसिंगदा सैदाफम लौदुना लेरकलबसु लेंगाक लौखलिबा अवा तेंबांग खोंथांगदा पेंदबा वाकत क्या थेंगनरिबसि यामना लाइबक थीबनि हाइरे। नोंग लेप्तना सुबदगी इम्फाल तुरेल तोरबान कायरक्तुना इम्फाल पांगई लंबी फाउनबा यादना लेरिबा खुराई हेक्रू मखोंगी इपुमपाट मचिनगी लंबी खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की MLA एल सुसिंद्रो की मिडियम मखादा समझलकपगिदमक मफम अदुदा खुंदारिबा मैथि फांगलगी मियामना अपेन फोंदोखरे।
मालेमगी मफम क्यादा पांगथोकनबगुम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेगा मरी लेनना मौसाई फिबम कंसी सेफ इन्वायरमेंट सेफ नेचर अमदी सेफ आर्ट हाइबा पांडमदा नॉर्थ ईस्टर्न इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कमिटी NEEPC थबाल डिस्ट्रिक्ट न सिदुना नोंपोक सेंगमाई सिखोंग बाजारदा ngarang पोस्टर कैंपेन पांग हौदोख्रे इंगौरोल तुरेल अमदी ककमयाई तुरेल कन्नबा तुरेल अनि असिगी इसिंग सारिबा खुन तरा मरी न पुल्लगा सेंबा कमिटी असना ngarang nungthil miyam ga loinana nompok sengmai da leiba nesa ground gi akoibada uhai panba yauna tongan tongan ba ujara kaya marom thakiba ga loinana miyam aduna sengmai bazar gi dukan sing auto amadi pechi singlakta poster sing thetuna campaign chathaki ngarang gi poster sing asida chingleipa kothok mahausa gi pibam sing manghan bagi photo sing yaukiba ga loinana turel amadi singi haurak pham kansi असंग बलबुक सिंग लेकंगला ओहलोसी इसिंग ना अखोगी थवाइनी चिंग थुगारगा नुंग लौथोकपा लेपो सिंगी लान थोक्ट्रिङै चिंगपा तुरेल कनबदा अखोई खुदिंगमकना सरुक यामिनसी अमदी तुरेल अमदी चिंग कनबदा लेंगांगना थुबदा मिडियम सांबिउ हाइबा वाहिन सिंग थाखि ngarangdagi hawdokhiba campaign asiga mari leinana North Eastern Environmental Protection Committee gi President Maibam Sanjeev Kumar na hai ngasidagi horiba campaign asi committee asina koliba lamsing da chatuna ujara kaya thaduna poster campaign makha sathaki gani haiki committee asina koliba area dage nong lokthokpa thugaiba u yanthatpa turel maru kokpana chingba sathariba sing asi yangsin binanaba forest department yauna mari lingnaba singda ai becherot pisinduna wakat khibasu laikre isaw mayok nariba singdasu awaba mayok phong laduna asigumba kaya si tholoktanaba kamitina matam kaya gi mamangdagi khongjang kaya sangsinduna lakli haiki nung thugaiba umang kokthokpa amadi turel horokpham manghanbana chingbasing asi miyamgi khanthabiraga khudaktagi lepiu lenga ki mari leinaba singnasu asigumba kanglon kaina sathariba thabak thoramsing asi midyang sangbiu hainasu phongdokhi Amarom da Texam Gram Panchayat amadi Texam GP VLF na sinduna World Environment Day ga mari leinana Texam Water Supply Pukri chopa mapal da u thabi thabak pangthokre thorom asida Gram Panchayat asigi Pradhan L Damenti yauna VLF ki member singna u thabi thorom asida saruk yakhi loinana Kairak Gram Panchayat Laimarembi VLF Kairak Mayai Laikai Thaungambi VLF Thaujal VLF Pandam VLF na sinduna World Environment Day ga mani leinana kairak makha salamda u thabi thorom amasu pangthokre hairi Peoples for Animals Manipur nangarang World Environment Day ga mari leinana Manipur gi tongan bamfam singdagi Kalakiba South Sector ni thorom from Sabda Thaduk China Peoples for Animals Manipur gi Managing Trustee L Bishorjit Maitina Kuyek Biduna Thadorok Pachirol Amada Hairi Rang Thadokiba Sa Singasi Yong Ikai TV Ani Lin Kauro Taru Tanglei Kokngang Bi Ama Crested Serpent Eagle Ama Lam Kunu ama amadi yong amani yong ikai TV asi Wildlife Protection Act ki schedule 1 da chanbasuki matik tangsilaknaba sa amani din khawro amati tanglei kongang bi schedule 2 da chanbasa singni igal asi su schedule 1 da chanba amati lamkhunu na schedule 2 da chanbani hairi saw seksing asi umangdagi imlakta sanglakliba si umang wamang koktharakpa Aing asa kai tharakpana thoan bani ngasi sa thadokri thorom asi Chief Conservator of Forest Wildlife L Joy Kumar IFS ki mijang makhada iroi semba bit office ki staff singa loinana pangthoki bani Amaromda Peoples for Animals Manipurna Manipur da tholi beisaw asi da south section amadi miwe bigi rescue amadi iba creation su mufung phana pangthokli haina su makhata na phongdorakle
Manipur University asi Kanglu Frup Naidana Asengba Mahi Tampham ama oina mahiroi singidamak achoba thodang longtuna lakli haina BC Lokendrana phongdokre. Manipur University linkhat ki bache nifu manga subi thoram amadi World Environment Day thoram University asigi auditorium da ngrang pangthok ki thoram amada BC Lokendrana makhatana hai department tara khak yauna linkhat ki ba Manipur University ngasidi department nifuga manga hena leire amaromda imthangnari ba leba Myanmar asi malemgi mityangpham oirakpa asiga mari leinana Department of Myanmar Studies amadi Department of China Studies hapsinaba thorang tawri malemgi Environment Day University asi linkhat ki banumit ka manaba simak laibak phabani Masina environment ki maru oibasing ningsing hanbada mateng pangli Manipur University si agro forestry gi lamda mai onsinaba honari masina lamdam asida kanaba pikini haibigi thazablai haiki hauze lamdam asida kaitharakliba environment asi kanminabada lengang amadi lamdam asida khundaminariba phurup khudingmakki miyam puna honaminaba mathau tai haina BJP Manipur Pradesh के President Sardana Phongdokre World Environment Day Gamari Lenana and Plastic Solution Haiba Team the All Manipur United Clubs Organization Amuko Manipur Students Federation MSF Amadi Thamaiban United Club TUC Ahumna Khusamna Duna Thamaiban Tirau Singdaleba Athobasi Kubamgi Akoibada Ngarang Ujara Kaya Thakre World Environment Day lising ani kun mga gamari leinana sahi kuding ipiduna lakpani ngombam phairaba award kumsi sahi ke oina Dr. Khangembam samungok dapiduna ikai khumna botkre saita thopang lupna sinduna Manipur Press Club ki Loktak Hall da pangthokpa award pibi thoromda thabaktagi potharaba IFS TS Mahendra Pratap Travels Forum Manipur Chairman RK Budimanta amasung ningombam phairabagi mung manungna saruk yakhi Morang amasung akoibada leiriba
लिसिंग अमा चमापन हुंबुद्रा मापन अमसुंग लिसिंग अमा चमापन मणिपुर क्लास 10 की बेसिंग मरक्तगी गवर्नमेंट सर्विस तगी थबक्तगी पोथारबसिंग अमसुंग हौजिक मागी सिनफम अममम पाइबसिंग पुनसिंदुना सेंबा फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन मोइरांग FOM ना मोइरांगबु क्लीन मोइरांग अमा ओहेननबगी पांदमदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गा मरी लेनना इबुदौ थांजिंग लाइकोन सिंह सेंगदोख्रे हाइरे हौजिक मखा तारकपदा मपान बेबो पाउसिंग तामिनसे रशिया का कनबा मोंग लान सोकनरिबा यूक्रेन दा फ्रांस ना मतिक मयाई लेरबा ड्रोन लाख अमा हेना मतेंग पांगलगनि हाइना लेबा सिगी प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ना लाउथोख्रे अमरोम दे यूक्रेन दा रशिया दा लेपा लेतना सथरकलिबा एटेक्सिंग असि यूरोप लेबाक्सिंग मतेंग पांगसिनबदगी ngambani हाइना रशिया की प्रेसिडेंट पुतिन ना फोंदोरख्रे यूक्रेन की ड्रोन अटैक ना पाक्सना मांगहन ताहन किबगी लमन चपजाबा अथुबदा खुमलगनी हाइना यूक्रेन ना सिलेंडर हैक तौद्रिबा मखै लंदाखीगनी हाइना रशिया की प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ना फोंदोख्रे चाही अहुम हेना सोकनादुना लाक्लिबा यूक्रेन की लान की फिवम नोमनोमगी लुसिलकपा मरमना मरुप ओरिबा लेबाक नॉर्थ कोरिया की लुसिंगबासिंग अमदी रशिया की मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग उन्नदुना यूक्रेन लान की मतंगता यामना कुपना तानाबा हौख्रे उन्नकी बसदा लान असिदा करम मतेंग पांगनबा याबगी हाबगी मतंगदसु कुपना खनबा हौरे हाइरे निमित खरनी की ममांगदा यूक्रेन मसिंग यामलबा ड्रोन कया रशिया की मतिक मयाई लेरबा एयर डिफेंस सिस्टम बो लौनम तौरमलगा एयरक्राफ्ट 94 रोम थुगाइख्रबा मतुंगदा किलोग्राम 1,100 बॉम्ब अमा अमु यूक्रेन रशिया दा थाददुना फाक्सना अमांगता थोख्रे हाइरे रशिया ना अकनबा मोंगदा मोहना यूक्रेन दा लंदारकपा याबगी अकीबा चाउना लेरकपना यूक्रेन की प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूरोप की लेबाक्सिंग एयर डिफेंस सिस्टम मसिंग यामना पिबिननबा अमदी लांदा मतेंग पांगबिननबा अपील तौख्रे हाइरे लान लेपनबा फोन दा वारी सानादुना हाइरबसु व्लादिमीर पुतिन ना यारक्तबगा लोइनना यूक्रेन दा लमन खुमखीगनी हाइरकले हाइना डोनाल्ड ट्रम्प ना फोंदोरख्रे सही अनिरोंगी मयादा अकनबा मोंगदा हमास अमदी हेजबोलागा अकनबा मोंगदा गजा अमसुंग लेबानन दा लान सोकनदुना लाख्रबसु लान की खुलाई योनबदा मालेमगी रेकॉर्ड पुमनमक इजराइल ना थुगाइबा ngamkhre हाइना फोंदोरकले सैनाना करिगुंबा ताइवान दा लंदाराबदी यूक्रेन की लान दा मतेंग पांगद्रिबा लेबाक अमेरिका नाइटोम ताहोगनी हाइना फ्रांस की प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ना डोनाल्ड ट्रम्प ता सेक्शन वाफम थमलदुना वार्निंग तौख्रे मपुंग फाना पीस पिक तौदबगा लोइनना अपार्टमेंट अमगी अपिकपा बेडरूम की का अमदा पुना हुई 94 मुक थमलंबगी दमक इसाक यात गाफ कौबा मियोई अमा US की एनिमल क्रुएल्टी डिटेक्टिव्स NYPD ना फाख्रे US ना हुईसिंग अदुबो यामना मिनुंगसी लेतना फाजिन पुनसिंदुना थंबिरंबनी हाइरे प्रायागी nga haina su khangnaba samudra aruba ironungda leiba orphis amu hana tholokpadagi malemgi miyam marakta kham thengna pakhatpa amadi mi paiba poknakhre panba yabadi science na kham thengna chaukhatuna tha amadi mars leibak te yobang amlabasu malemgi puwari thokiba thodok wathok sing amadi khudam sangdam sing ngasisu adumak malemgi miyam na thajana duna lakli थाजनबसिंग असिगी मनुंगदा समुद्रगी अरुबा इरोनुंगदा लेबा यामना तांगना थोलकपा प्रायागी nga हेक हेक थोलकिबा मतमदा मालेमदा चौबा अवाबा अमदी थोहनिंगदबा मिसिमिना यावबा थौदोक मालेमदा थोई हाइबसिमदी यामना चुंबा वाफम अमनी हंदक तमिलनाडु अमदी ऑस्ट्रेलिया की समुद्रगी खोंबाल सिंगदा थोलकिबा ओरफिस हारिबा
nga asi foot kuntra muk sangi haiba office nga asi samudragi meter lising amaluba mafamda laiba nga ni hairi Sainagi matik mayay laire hariba air defense system ISQ-9B na India gi BrahMos missile mayok na ngambagi thongna leite haina Saina masamak na yajakre Saina na makoi gi matik mayay laire ba mga suba generation gi Z-35 fighter jet Pakistan na singbale bak singda piba hokre hari Gaza da Israel gi lanmi singna numit mawudra ni romdagi blockade tawduna sana thangnaba polam amata phanghandabadagi saba thakpa phangdraba Palestinian singda yamlaba polam sing puduna samudragi lambida social activist Greta Thunberg mateng pangnaba thoglakre Gadahari ba sa makhal asigi masing hengat hanbadadi Pakistan ki Prime Minister Shehbaz Sharif chawna mai pakpa ngamkhre hari Saina masa sing America da biological gi oiba khulai kya lepalaitana posinduna lakliba US government na China da chawna maral sirakre sel kya thada duna madi lengak phawa muthat handuna Myanmar da military gi lengak lehan kiba China ki mayokta Myanmar ki miyamna lakpa hokre hari America ki President Donald Trump na Iran da khongjal yang na nuclear bomb sana bi thaba khudakta lep na bahara ki WAPHAM Iran gi Supreme Leader Ayatollah Khamenei na akan ba mong da yaning thaba phongdokre Karigumba Iran na nuclear plant gi masing hengat na ba honarak pada America na thingba pirak pa haibasi leiba asigi phongpham thokpa right po chawna khongoi narak pani haina phongdorakre CPI Maoist General Secretary Nambala Kesaf Rao Elias Basaf Raju Sikhi bagi numit karani gi matung atopa Maoist ke senior oraba lusingba masu Chhattisgarh gi Bijapur district ta khuthong na ba mata hat khre haina official amana phongdokre Delhi gi Saket district court ki lokaf adugi manungda Hanagi yengthina ba amagi matangta wayel chathariba miyoi ama bandi anina makhauri metlaga hatre aman koba miyoi adu hospital da pukhatki adubo siri haina doctor na lauthoraki hairi ha ek per ma ke nam campaign makhada pakthok sauthok handuna amasung Delhi dagi Gujarat phawba sandokliba kilometer chatret lom sangba Arabali singsang pareng adu amuhana asukpa umang ohenaba akhanaba thorang ama hauraduna Prime Minister Narendra Modi na ngarang Environment Day da mafam asida Bhagwan Mahabir Banasthali Pakta Ujara Pambi ama thakre mahaki Sabellok Kailan Mark Residence tasu 1971 warda singthani uba mathona utkiba nupi group amana mangoda khudol toramba sindur pambi amasu thakre hari India gi internal governance reforms amasung global governance da leba asigi tha wangkhalakpa utpa amada izat leraba International Institute of Administrative Sciences IIAS po lising ani kun mga dagina lising ani kunipan tam lusing na ba lebak asibo khalakre leba asigi lising ani kuntare ta pangthokadoriba population masing thiba sida class nate caste masing thi gani haina sagol sinumita likhol singna phongdorakli Yamna thamoi sokpa thawdo amada masai sehi kun manga surabi IT professional ama Pune gi
हिंजावाली एरिया दा बिल्डिंग अमगी कुनमाथोई सुबा मथोलदगी चोंथरगा मसा मतोमता सिजख्रे इंडिया की ख्वादी चाव पावर यूटिलिटी ATPC लिमिटेड ना मखोगी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम गर्ल एम्पावरमेंट मिशन GEM की तरुक सुबह थोरम GEM 2025 हौख्रे पाकिस्तान दगी हौरकपा टेररिज्म की मतंगदा खंगनबा इंडिया की फिरेप सौगनबा कांग्रेस पार्टी ना इंटरनेशनल कम्युनिटी दा अपील तौख्रे हाइना पार्टी प्रेसिडेंट मलिक अर्जुन खारगे ना फोंदोख्रे महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्टेट असिगिदमा ग्रीनर अमसुंग सस्टेनेबल फ्यूचर हैब सेमनबा चही असिदा उपाल क्रोर तरा थाननबी टारगेट अमा थांख्रे उपांबी थाबा हाइबसी मियांगी खोंजंग अमा सोइदन ओइगदबनि हाइना युमजकैसे नुमिता वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की नोमगी ममांगदा ग्रीन महाराष्ट्र ट्री प्लांटेशन कैंपेन की दमक रिव्यू मिफम अमा चेयर लोरब मतुंगदा चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ना फोंदोखिबनी जम्मू एंड कश्मीर की सेनफ तुरेल की मथक्ता साबा सही चाम कुनगी पुंसी लेगदबा इंजीनियरिंग की अंगकपा मालेम की ख्वादी वांगबा रेलवे ब्रिज अदो ngasi irai numita प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना संगारगनी हाइरी हाउसिंग मुंबा खातारकद सानबी पाउता मिनसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना अनी सुबह हफ्ता सन की गोल की मतेंग ना पोर्टुगाल ना जर्मनी बो पांसिल अनी अमदा माइथिबा पिदुना UEFA नेशंस लीग की फाइनल संखिबगा लोइनना जर्मनी गा ममांगदा सानखिबदा सोनथरंबगे लंबी अदुसु लोइसिनख्रे इंडियन प्रीमियर लीग लिसिंग अनी कुनमंगा एडिशन दा सही ख्वारी नौबा सानरोय ओइकिबा बाइबफ सूर्यवंशीना महाकी टीम ओरिबा राजस्थान रॉयल्स को सरू अनी हेना फजहंदुना मथंग सहीदा इंडियन प्रीमियर लीग की टाइटल लौननबा मिजेंग थमली हाइना फोंदोख्रे मसाई सही तरा मरी खक्ता ngaरिबा बैटिंग सेंसेशन बाइबफ सूर्यवंशीना एप्रिल थादा जयपुरदा गुजरात टाइटल्स का सानखिबा मैचदा बॉल 35 दा सेंचुरी लौदुना इंडियन बैटर अमना ख्वाइदगी थुना सेंचुरी लौबगी रेकॉर्ड थमखिबनी महांगना मैच असिदा बॉल 39 रन चामुसना अमा लौखि महांगना 6 तरा माथोय अमसुंग 4 तरा तरेट याइखि महांगना उतखिबा सिंथानिंगाय ओइबा परफॉर्मेंस अदुना रेकॉर्ड बुकता संसिनबदा नतना IPL की पुवारीदा अनिसुबा ख्वाइदगी थुना सेंचुरी लौबा ओइखि महांगना नुपागी T20 क्रिकेट T20 सेंचुरी लौबा सही ख्वाइदगी नौबा ओइबसु ngखि इंडियन प्रीमियर लीग सानबा हाइबसी पुमनमकी मंगलानी अहाकी अहानबा सीजन की एंगोंदा थौना कया फंकी अमसुंग महांगना टॉप टॉपा माहि कयासु तमसिनबा ngमखि महांगना मथंगी सीजन दा टीम गिदमक हेना फजना सानदुना टाइटल लौनबा होनगनी हाइना सूर्यवंशीना IPL की ऑफिशियल वेबसाइट ता शेयर तौरखिबा वीडियो अमदा बाइबल सूर्यवंशीना फोंदोखिबनी अजीज बेहिसना अथेंगबा मिनट सनकिबा मतंगारबा गोल की मतेंगदगी ऑस्ट्रेलिया ने जापान बो पांसिल अमा सुनदा माइचिबा पिदुना FIFA 2019 वर्ल्ड कप क्वालिफाई ओइबगी मफम नक्सिनख्रे एशिया ग्रुप C दगी मकोक थोंबा टीम अनिना टूर्नामेंट असिगी स्पॉट फंगदबनी माइ पाकिबसना ऑस्ट्रेलिया पॉइंट 3 फंगलगा अहुम सुबदा लेडी सऊदी अरेबिया ना मथंगी सेओलदा बहारेल गा सानगदबा अरोइबा ग्रुप मैचदा माइ पाकपा ngamdrabadi ऑस्ट्रेलिया थंगना थंगना तरुलक सुबो ओइना वर्ल्ड कप क्वालिफाई ओइरगनी इंडिया की रिकर्व मेंस टीम अमसुंग कंपाउंड वुमेन टीम
Antalya sathariba Archery World Cup Stage 2 gi ngarang sanakiba makoi gi bronze medal matchingda maithi hore. French Open Grand Slam Tennis Tournament ki sawal sinumita sanaki banupi ki singles semi-final da world number 1 Belarus ki Arina Sabalenka na marirak champion oikrabi Poland ki Aiga Swiatek po set ahum sang na sanarba matung thoiduna final sangkre. Lionel Messi ki Argentina football team na FIFA World Cup 2026 CONMEBOL qualifier ki match mari watli basida mijeng thamduna standing gi makok ta lengdana lengna ba honagadauri. Argentina FIFA World Cup 2026 CONMEBOL qualifier ki standing the match tara mari da point kuntra mathoi phanglaga makok ta lairibani. Defending champion Argentina 2026 FIFA World Cup mangjawnana qualify oikrabani. India ki tennis sanaroi Siri Valli Bami Tipatina USA gi sumtar da pangthokpa US dollar $1,000 gi sel gi manaleba ITF Women's Tennis Tournament ki ahanba round da top seeded USA gi Hana Chengbo ahum taru da maithiba pikre. Hong Kong ga sanagadaba yamna maruoiba AFC Asia Cup Saudi Arabia 2028 final round qualifier match ki member kunmanga na saba senior India men's football squad sagol sinamita lauthokre. India team yumjaka sinamita Thailand ga sanagiba FIFA International Friendly match da pansel suino anida maithiba nakibani. Mafam asida India preparatory camp sathari bani Thailand thadok tringai gi mahoinana India ki sanaroi defender Subhasis Bot goalkeeper Ritik Tiwari amasung defender Mehtab Singh kemtagi thonglaktuna direct India da halaklagani haire. Masing matung India ki head coach Manolo Marquez na Hong Kong ga sanagdaba match asigi member kunmanga na saba contingent finalize tawkhibani. India ki men's doubles pair Satwik Sunrise Run ki ready amasung Chirag Seti Sawol sinumita sanaki ba pre-quarter final match da game ama sontharam laba matung mai paktuna Indonesia Open da quarter final sangkre. Indian Premier League side Royal Challengers Bengaluru RCB na M Sinaswamy Stadium gi mapandane sinabagi lebak thiba thaudokta sikiba mioi 13 gi leihoriba imung manungi miusing da lupa lakh 10 gi competition piragani haina lauthokre. Amadi tha asigi mapandagi 13 fauba Haryana gi Rohtak ta leiba MD University de pangthokadaba taruk suba national Muay Thai Championship ta saruk yagadaba sanaroi nipunipan amasung official marida uniform sing yanthokre. Mislakpada maroiba pau mohna. Handaki saw simho sana thon banate khusemi sawri haina ojoina phungdokre. Teksa khumba water resources amasung Ithai Valley authority na pugadabni haire. Maram Peran lambi ki figam driver union ki kambu na yang simgadawri numit tarani gi manugda NS2 gi lambi samjinawi thajaba pirakli haina union ni makidagi phungdorli. Sawi khudong saba lorga politics tawbi kanu haina MLA Nurul Hasan phungdokre. Ithai Valley sa panduna leramba plastic bottle sing sengdokpa hukre. Sternly Private Limited na tengbang kre hari. Manipuri Congress losing basing na Kharge Rahul Gandhi ga New Delhi do unaduna wai sana kre. Royal Riders na sinduna sa tharak pa environment campaign loisin kre. Anga pukri da tabadagi laikidre. Lengaki pau boycott tawi khongsang makha sa thakigani haina amjuna phongdor. Akan be saw mayok naraba hingagi miyam tengbang amata phangdri. Sem oiramba
ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯒꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕꯗꯣ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯂꯕꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯐꯣꯡꯂꯤꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯖꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯦꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯅꯝꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯔꯃꯂꯥ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯁꯤꯐꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯅꯥꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯦꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯖꯨꯟ 5ꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯨꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦ ꯏꯪ 2015ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯥꯏꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯑꯦꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯧ ꯀꯌꯥ ꯊꯦꯡꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯑꯃꯨꯛꯈꯛꯇꯪ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯀꯗꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯀꯌꯥ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯖꯤꯕ ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯤꯡꯕꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤ
Nainariba sigi saruk ama oina malemgi aying asagi khal ngaktuna thamnaba plastic sizinaba lepnaba amadi akoibagi saktam sing ngak sinaduna thamnaba kumjal lising amaga chamapan umbudraga ni thoida ahanba oina human environment ka mari lainana United Nations General Assembly Stockholm Conference ama pangthoki Fiba madugi makha tarakpa oina chahi khudingi June mangada World Environment Day gi thorom ase pangthokduna malem kalhaunaba wa khanakhi punbagi saktam kayaga loinana plastic siznaba tokpa upal gas thajinduna akoibagi saktam sing kalawra se haibasni kumjalising mga chamapon humbudraga ni thoida UN General Assembly mifam matungdagi di eco day hairaga su khangnariba World Environment Day gi thorom ase kumjalising mga lising aniga chumna tarani panda with plastic pollution haiba timda India da nifuga mangarak suba oina World Environment Day gi thorom ase pangthoki kumjalising ani kungani thoidagi declare a vision to become free plastic pollution by 2040 haibasda Republic of Korean gi Jeju province ta palan tawram ase pangthoki kumjalising ani kungamari dana Saudi Arabia na chingmata pangthoknaki jayasi oinadi ending plastic pollution globally haiba themda anirak suboina Republic of Korea na sinduna Environment Day gi ningsing thoram sing pangthokpani Korea gi oinadi akanba thorang thausil amaga loinana lebak asigi laingak lalon itik thoram tawriba sing amadi consumer kya ga loinana palan thoram ase pangthokle thoram ase Manipur yauna India gi oina su lebak sin mathungna pangthoknaribani yamna maru oiba thoram ase kumjalising ani kunga manga dadi ajai baizanda pangthoklagani hairiba lebak asta thoram ase pangthokadoribagi maru oibadi Baizan hairiba lebak ase hauzik akoibagi saktam sing kaitharakpadagi khusemgi ikang thoknaribani aduga palan thoram asna lamjing maira oiraga lebak asi akoibagi saktam amasong mahusagi leijariba kyasu amuk hana semgatuna khusemgi ikang sidagi kalhauna ba pangthokadabani maramaduna Manipurda thodok-sing asina maram oiraga kaitharaklibasi khangminaduna plastic sizinaba lepnaba u chara kaya thaduna akoibagi saktam sing yokduna thamlaga palan asi wahantok lehelasi haibasining asi thamjariba matamgi wafamda makha tarakpada asi rasifal amuk mayam puna taminasi Rasifal asibu ibirak pa ibo bisak ning thauza award Astro and PHAL mid Pongno Bazar Imphal Mes Rasida ingna tapthana thabak pangthoklagani magok oiba singna chanbiragani lamtu chatpa mitina duna tawba thabakti pangthoklagani maruk mafam phagalagani pakang leisabi singgoina noksinaragani mahairoi singgoina hotnaningani Bris Rasi hakjang wakal thabakta afava oiragani kadong chawa thengnaba numitni Kuina dagi khanjaragba pangtholagani imungda santi leiragani mingchat hengalagani pakang leisabi singgoina amat oiragani mahiroi singgoina loksing hengalagani Mithun Rasida Jackson hotnajagani thabakti mai pakna pangtholagani ai mi masing yamlagani lol manadaba luchingba singna chanbiragani imungda ingna leiragani pakang leisabi singgoina machanagani mahiroi singgoina bodi chakholagani Karkarasi kananingba muknaba sokanba numini gari tamna thawgani sel fangba chatpa managani sagaina tinaba singna yengthigani imungda mat khenagani pakang leisabi singgoina muknagani mahiroi singgoina wakal fakchingani Singarasi kaludaba pamdaba thengnaba tokai taba aranba taba numini mateng pangludaba fagani thabak machani pangthoklagani chathok chatsinda hei singani pakang leisabi singgoina mat khenagani mahiroi singgoina wakal leitaroi Kanyarasida hakjang afaba waklagani tinaramba singdagi mi michangda leikigani sel fangba chatpa managani achobana chanbiba sagaini yengthiba numini pakang leisabi singgoina wakal manaroi mahiroi singgoina hotnaningoi Tularasida khodong chawa thengnaba thabak pangthokpa mingchit hengatpa singthabibada yawba
Jang yang nabada mai pakpa imung da santi leiba numit ni pakang leisabi singi oina nungsinagani mahiroi sing oina lausing hengatlagani. Brisig rasida hakchang fagatnaba hona jagani lamtu chatpa miloina badi jaksingani. Itak thongba singna chanbiraba sutinaba singna di kalakpa numit ni pakang leisabi singi oina lautong nagani mahiroi sing oina wakal fakchingani. Dadura sida hona jaman kana ba fanglagani thoram khara di pangthoklagani mateng bibi behengalagani thausinba thaubu oiba singthabi bada yawa numit ni pakang leisabi singoina mata oiragani mahiroi singoina hona ningani makara sida hakchang wakal thabak thoramda afaba numit ni sel fangba anawa pot leiba yaba numit ni arapa chatpa kanagani imung da ingna leiragani pakang leisabi singoina nungsinagani mahiroi singoina loksing hengalagani kumbara sida chanbi ba nungsibi ba hengatpa mingchat henna chatpa sakhangbi ba singthabi bada yawa mateng bibi bayamba numit ni lam chatpa kanagani pakang leisabi singoina wakal managani mahiroi singoina bodi chakhatlagani minara sida charak chahing naiba marakta thabak di pangthoklagani sokangani khananingba sauba leiragani lam chatpa gari thawbadi jeksingani pakang leisabi singoina muknagani mahiroi singoina phakchingani wakal phakchingani masini pujarakliba matam gi WAHONG RASHI PHAL nungti fongliba pause singdagi lokthokjaba maru oiba pau tabiriba amadi midyang tabiriba singbu nermla thangjamna amukana kharumjari nungairaba pauje adongi mahima sing tamnanabagi dama maming leiraba institute amadi university india gi manungda leiriba maruina bangalore punjab tamil nadu west bengal hyderabad andhra pradesh hairiba sing asida direct admission english singani kun manga kun taruki oina admission to pamlabadi ngasing asimaktanabi tonga tonga course sing adudi engineering BSc nursing GNM post basic BSc MSc loinana DPHAM BPHAM PharmD 6 year MPharm MLT DMCT DMIT anesthesia DOTA physiotherapy BBT MPT BBA MBA BCom MCom LLB MCA logistics management aviation amadi tonga tonga course sing damakta installment ki facility leizeri 100% guarantee job placement leiragadaba sahi taramathu gi experience leiraba professional career counseling gi adumlaba mafam amani ngasi makol tobiduna pau phaunabiu amadi unabiu 8111982311 loinana 7483336084 office address NEF Northeast Educational Foundation opposite Yonako School Khoman Nungairaba paujel adomna personal loan thibo ergadi lupa lakh ama makhai fawagi personal loan pijari loan asi salary amadi self employed animangna apply toba yagani personal loan da up to 1.5 lakhs fawba apply tobagi khudong saba pijari loan asi gi interest na 12% dagina 16% per annum oijagani aduga repayment tenure na 36 month fawba oijagani apply tobiningba amadi akupa marol khambiningba singa 011-696-55513 amukana 011-696-55513 ayuki pong tara dagina numida wara pong mga fawda call tobiduna khangbiba yagani ngasi makhudong sabasi lawbiyo loan asi lawba matamda sanggadaba sing number asidagi paw phawbiyo admission open Ruda Academy Thobal Wangmataba opposite Thobal College Manipur Ruda Academy Thobal gi
चलिब सही इंग्लिश सिंगनी कुनगा मंगा कुन तरुक की ओइना क्लास 11 आर्ट्स अमदी साइंस की एडमिशन फॉर्म थाबा होजरी स्कूल असी CBSE दिल्ली ने एफिलिएट तौरबा क्लास नर्सरी दगिना 12 फाउबा तंबा याबगे खुदोंचाबा लेरबा मफम अमनी स्कूल असी द थमजरीबा खुदोंचाबा सिंगदी सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स क्लास खुदिमक्ता स्मार्ट क्लास की खुदोंचाबा लेजरी क्लास 6 तगिन 8 फाउबा NCC की क्लास लेजरी नीट UG Z अमदी NDA की स्पेशल क्लास पिजरी ngasi ngasi maglapiduna adom adongi angang singbu ming sansinbi amadi nungairaba paw amakhaga Ruda Academy asi BA Bachelor of Arts amadi BEd Bachelor of Education tambagi khudongchaba pijari Manipur University de affiliate amadi NCTE Delhi na recognize tawraba college ni chaliba sahi English singani kunga manga batch tagi tamba yabagi khudongchaba pijari hariba course sing asigi admission form thaba hojari adom adomna college ta lakpiduna kopa marol amadi form loba lakpa yaragani BEd ki oina last date of admission form submission 31st May 2025 entrance examination 8 June 2025 Result of entrance exam 14 June 2025 Last date of admission 25 June 2025 Commencement of class last week of July Loina na BA gina Last date of admission form submission 31st May 2025 Last date of admission 31st June 2025 Loina na Commencement of classes first week of July 2025 Akupa marul gidamak call tawiyu 7640 8711 84 Amukana 7640-8711-84 Ruda Academy Thobal Wangmataba opposite Thobal College Hangduk Chari Saki Dental and Aesthetic Clinic Thobal Melagro near Chauyama Higher Secondary School Hariba clinic asida phangbiga daba khudong chaba singdi ya tara phaba ya sengba ya satpa ya hapa ya gi crown hapa ya ngauthukhanba root canal treatment amadi ya menba asina singba ya ga mari lena balena tina kya lahingzari loina maithong gi oina hydra facial methup hapa amadi dimple hapa gi su khudong chaba pizari hariba khudong chaba singasi yengbiba lakpa matamda doctor gi aying man logjaru amadi treatment gi sarsu discount pizari Maramasina ngasi malengsin biro Saki Dental and Aesthetic Clinic Thobal Mela Ground near Chauyama Higher Secondary School Laing magi matam ayuk pung tara dagi na nungtil pung taruk phawagi khudong chaba thamjari akopa marol gi dama paw phawbi 8415943847 amukana 8415943847 Saki Dental and Aesthetic Clinic Thobal Mela Ground